Namar kajing sokia ka bajur halor kajing penslem ban sedangno mardor ban pendep ya ka khordop talasi mander ne ka entry but exit point hapo Riboy district ka badai gawe na kilat ban te lakam ya kajing wan rung kentlem ki mander ne ki barjela nakaliang UMLA ka nongpo konstituensi uba Meral Bonds im henin kasngi ulalik ban penher da ka dorkas jingdawa syaka deputy commissioner ka Riboy district bandawa pestet ya ki kam ki baidai ba kajing pentrekam ya kate ka entry but exit point. Kumbala penpau ketika dorkas bala IT syaka deputy commissioner ka Riboy district kakong RM Kurba nakaliang uba Meral Bonds im ula penpau ba kasorkar rengkat berkibor Sensar district kilalong ki batri sitom bat penurlong ya kane kajing petrai ya ketika khordom hari Riboy district namar kane kade kawe nakilan kabala ban khanglat ya kajing wan rung kertlem jong ki mandari ne ki barjela sapo kane kajela Meghalaya komentar sini la yo alat penia kendu ya i deputy commissioner jong ka Riboy district na komentar ban ya keren ba hangawede bat kajing set up ya ka entry but exit point apo Riboy district kani ki issue gade ka ba la khamslem ka ba la kaliang jong ki perlok sang malam bat ku ki stakeholder ki la ya kun na ka po ha ka ba na kaliang jong ka sarkar la de ban bu no ya ki entry but exit point apo Riboy district nakaliang jong ko office jong deputy commissioner kila dep ban identify ya ki jaka aku juga por ki expert group ki la dep ban submit ka social impact assessment ru bat ba kila recommend ru na ga benta ban nien ya ki de ki khrdok entry exit na benta ban check ya ki illegal immigrant na ne ki influx apo ka jalla ga jungi ko wi dia kumpulan orang ni kini kita isu kepada Muslim, bat pagi scam pada gajinya terhilang di seng balang, dan sokar dan simkia, bat mikuai pada kalian dengar kumui ni orang kemat dengan term Riboy, bat yang ai gajinya terhilang, bat kini ke facilitation center, ke entry ke exit point, mana kalian juga sokar kita ban deploy nokat balak. Malah akan set up nalung tawakan don kajaka kabakin check ya kini ki illegal immigrant ini belum influx sapo ka nika jela bagi kecungi layo ni kan DC bagi gue ki officer ke ba don kam na submit do daga jing thoi bagano no benta ko ide ban publish ya ki report na kalian jumi ben le kloi ban pha ja state government but ngit scam baga state government claim da penslam ya kini ka kam kin identify bakin persang banyak na sakmat ban ai bori DC lembaga section 11 lembaga section 19 ke relate bat declaration ni dicakap ni tai kenang bakan ni ka kam la ban pendep no kam kloi na ko benta ji mentoi jong ka jela ka jong ni baraku ko ba piro ang mane ka don ka kijakala de identify mo nam ta entry exit point pula ban ni thu ka dei ke gino benta ka nakabenta ka entry ka dehan ni benta ajan ketika kat kendai ni so ketika jaka ka bagi identify but kita don ke formality bagi pendep nakaliang jong deputy commissioner jadi ni scam ba adin bila submit report nak state government kan le kloi kat bala nama ba kani ki issue kambi ka bangin elekai politik sang ni kai jadi ki issue belum very sensitive but ni request ya ke government bagian semua ban deploy kat bala ban set up no gini ki comprehensive mechanism bagi kon kini police station center lembaga entry pada exit point nak bagi cuma toilet